Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah tarawih dimuliakan Allah Ta'ala. Kita mengetahui bersama Makadero atau tungangnya kolino dinamita cinampok bawang dalam garisan barometer yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Maka dia nabita a'maru ummati baina sittina ila sab'in, na iya umuruna ummakku angkay di palawangan na 60 na 70 tahun. Jadi dia nabita kitu kolino 60-70 tahun. Ya kuanda ni pulo na tahun umurutta aja na namega tapi kiriki komega doita asumbangan niyo kumasigi calacu. Kenapa? Nasaba ya komega doita tataru bawangi annan ni pulo na tahun umurutta ay dia na tunamita na isalay atu ramparata. Magay 60-70 tahun palingang apotik maniti sapa. Ti mapadi ni pongke mapadi ni cekong mendre ni kolesterol mendre ni darah tinggi angka ni penyakit gulai masalawu ni pakitai macam-macam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini bukan untuk hidup selamanya. Dan kita memahami bersama sebagai orang beriman ia sengit matape musti tatap peri rilalenna atitta matugangkeung. Maka dewe ia tumatu narikko tumate angka tau mutama lalenna suruga angka tau mutama lalenna ranaka. Yang akan kita ambil sebagai tema pada malam hari ini, tania dosa putama tau ranaka, tania to apala putama te suruga. Sisa piu pakoling bukan pahala yang memasukkan surga dan bukan dosa yang memasukkan neraka. Iya. Jadi taniatu dosa nasabarit tamaranaka. Tapi ia mina tamaranaka tawe narik komegay dosa na nadena toba na pamati. Yana tunakada pong Allah Ta'ala, innallaha majapunna pong Allah Ta'ala yuhibbut tawabina malakde inapoji taw angkesi mata toba wa yuhibbul mutatahhirin, nan niya taw angkay si mata pacini alin. Jadi taw salamae taw angkay si mata toba. Apa iko to bicara dosa pak? Digaga taw digaga dosana. Kullu bani Adam khatta'un, makin nabi tasininna ana appona Adam. Mega mana dosana? Kamana dosana? Ya. Wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya to angkay dosana, sebaik-baiknya to megay dosana at-tawwabun angkay toba lori pong Allah Ta'ala. Jadi tau tamay lalon na suruga tanyato na sabab pahala. Rilalon na surah Al-Hadid dua lalon na tama suruga. Yang pertama toba, yang kedua riona pong Allah Ta'ala. Ini yang pertama toba, yang kedua riona pong Allah Ta'ala. Wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallahi wa ridwana. Maka dia pun Allah Ta'ala na iya matu resuri mondri adzabun syadid angka pacalan na pun Allah Ta'ala. Tapi dua tau salama niga yaro wa magfiratun minallah tulolongange at dampun na pun Allah Ta'ala wa ridwana nan niya tau lolongange riyo na pun Allah Ta'ala. Pega tau lolongange riyo na pun Allah Ta'ala. Jama-jamang akhirat na pegau pong Allah Ta'ala nakatay. Jama-jama lino na pegau ya kumakasing niya na lolongan niya palang akhirat. Tapi mega tahu jama-jamang akhirat na jama lino minalolongan. Ya.
Mega tahu jama-jamang akhirat na jama lino minalolongan. Angka to tahu jama-jama lino na jama akhirat na lolongan. Pega tahu jama-jamang akhirat na jama lino na lolongan. Masumbangi ko masigi melok miyaseng akhirat na jama tapi lino minalolongan. Nalingang iwaju baru ustas na pake ustas mapas sampaja na padamana tenasenge makasih kami terwaju na ustas makasih iya tu malinga ya roko Jakarta gratis masumbang akhirat na jama tapi lino minalolongan magai tulimelo ilolongan apoji-poji Allah ripada narupata mai gato tahu lino na jama akhirat na lolongan makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tahu riasona matakoi makbalu matakoi makjama matakoi oko kantorona yaf'aluhu dunyaga angke na pegau linona na ekia tujuan na pegau yarolino peki carana na waddi makasing andrena bayenena peki carana na waddi tegak tulang punggung anak dan keluarganya agar angke yaro keluargana mapan dan bisa hidup layak. Kemudian keluarganya diajak untuk taat kepada Allah. Majapun neritu sinin na gau lino na lolongan manang apalang akhirat. Jadi aja ta pahang ya rumah kada nari ko makbalu ki elino mitu jama de ya ko to makbalu de nay balle tay. Makbalu ki jujur, makbalu ki lolongan ki dalle halala ipake pandrengan ni anak tawijawijata. Insyaallah akhirat na lolongan ya tu. Kelihatannya dunia tapi akhirat na lolongan. Tania tu pahala na tama suruga tau Tania bahkan mega tau tama lalen na suruga tau mega dosana akan tetapi at-tawabun riolo tammatena toba illori pong Allah Ta'ala. Ya. Mega tau kal hajar fil jabal makina nabita dosana pada igana bulu kalma fil bahar pada egana uway kotasi akan tetapi toba illori pong Allah Ta'ala yaghfiruz dzunuba jami'a nak dampung mana pong Allah Ta'ala dosan terutama bulan Ramadan ini Pak disebut syahrul maghfirah ulang dampung jadi perbanyak istighfar perbanyak bertaubat di bulan Ramadan itu bulan ampunan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi matan ratu tawe ya ko pegawi amala tuli pahala minalallung pega ya ropot tinulu masampaja ko ramalangi tapi ko paja ramalapaja masampaja itu tanda-tanda apalami tinalallung itu ya padahal Bapak Ibu tujuan to makaswiar ripong Allah Ta'ala tujuan ta beribadah lo ripong Allah Ta'ala bukan untuk hitung-hitung pahala tapi tidak ada yang lain kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah ya naronase pong Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hadid waridwana tau salamae wa magfiratum minallah mega dosana lolongan adampun yang kedua waridwana lolongan rio renunna pung Allah Ta'ala jadi rio nami pung Allah Ta'ala ya katai itulah sebabnya para ulama tasawuf narikomelo ipatatep niya na lalen na sampajanna melo ipatatep niya na lalen na puasana melo ipatatep niya na lalen na sidya amala gaw madecen na pigaw na pamulay siddi kalima ilahi anta maksudi waridaka matlubi epuang idi mi akataku rio tak mi ulalung rio tak mi wakatai rio tak mi melo ulolongan jadi dega gatunakatai tawe pegaw pakasiyang kecuali lillahi ta'ala to masampaja na bawa kadang ibaca usalli fardad dhuhri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala usalli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala ang kamanan lillahi ta'ala dena kada lil pahala epuang masampaja tarawih kasiaga pahalana epuang masumbang siaga pahalana dena kuaro narikoto makasawiang Bapak Ibu dirahmati Allah tapi tujuan makasawiang tidak ada yang lain lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu dirahmati Allah biasa yang kalinga naramping kipat ceramata ang kayaro paremang asirani pulona sira taununo ya asirani pulona sira taununo sinin na jama-jama majai puramana na jama mapangadi maboto minuman keras puramana na jama akan tetapi ia peremange ang kanya lalen natin na melo toba
Sapa ustaz, lolongan ustaz, tapi ustaz matongko-tongko cedek. Apa itanay ni makada, ustaz, ang kamo pa ka, dampungan na dosaku. Maka dia ustaz ide nagaga dampungan na dosamu. Nasaba migalada, muno ni tao asira ni pulo, nasira to muno. Gok majay pura mana mujama. Sadang kasih dimito yuno, ay di gagalalat tama suluga. Apalagi ko sira pulo nasira. Ay tarpasan na iya perimange nauno to iya ustase napakan na seratu. Apa dito nagagadampungan na jadi lebih koy tambay. Ya itu. Akhirnya ini tadi peremang alhasil ang kamo pagkulalan natin na yaro tumelo to ba di gaga. Di nang kadapat turan na yaro. Sapa si ustaz, si runtu ni ustaz maca na lolongan papada pacaramay makokoy. Ay. Natane makada ustaz, ang kamo pagadampungan na dosaku. Makada aga dosamu. Nasa sinin na kau majay puramano jama. Mapangadi minuman keras. Bahkan asirani pulona sirato uno. Upagan na siratu sit di ustaz. Maka damagi muna yung ustaz utanay makadaya dampungan mo pagadosa ko nasa dena. Lau tambay siso pagan na siratu. Tapa magati ustaz nata asal to ba aku ya dampungan ko tu. Ya. Ay ini bapak ibu. Akhirnya ini tadi peremang minta petunjuk. Berikan saya petunjuk ustaz. Ang kamo pagalalan na yatang mga kaagaw figaw. Satu petunjuk ustaz, watubu ilallah, toba kalau kung Allah Ta'ala, taubatan nasuha, toba tungat-tungat. Hanya itu saja. Bagaimana caranya saya bertobat? Diberikanlah skema aturan oleh seorang ustaz. Yang pertama salingi kampungmu, magay terpengaruh ko mataruko kukutumonro na sabak kamana anggotamu tilimo biko. Jadi salay cinampa kampungmu, lau kokoro kampung ara, calacu asena, angka masigi baru ibangu depa na tepu. Kokoro lau, mega ustaz ko tu. Maka si mana ngampe na tahu akhirnya dia tinggalkan kampungnya, pergi ke calacu. Ini hanya contoh saja. Wattunna nasalay kampung napa? Matangalalangin na iya peremangi, tapamati ko tangalalang. Angkay malaikat na suruga melok malay, angkatoy malaikat na ranaka melok malay. Si runtuk malaikat na suruga, si wawa malaikat na ranaka. Maka dari malaikat na suruga tawaku iye, magay melok ni toba na mati. Maka dari malaikat na ranaka de tawaku iye, magay de pagaga sampanyan na, de pa na sampa toba, de pagaga malak na mati. Karena terjadi perselisihan dua malaikat. Akhirnya Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, nonno ko mu pangajari dua malaikat. Padangi maksada, ia tu paremam matewe, tamay lalan na suruga, magay melok ni toba na mati. Jadi bapak ibu ternyata amala na tama surubu day pa kasampajan na. Day pa nang kana guru majen nek mangaji, akan tetapi angkanya cedek lalan na atin na. Melo itoba. Nasalay ni kampun na untuk manguju la toba, day pa gagamala na. Maka dia pun Allah Ta'ala nasabak pamasena pun Allah Ta'ala dakhalal jannah yatu din reparimangi siratu taununo sininna gauk majai purana jama tamay lalan na suruga. Inilah yang disebut dengan magfiratum minallahi wa ridwana, lolongengi at dampen na pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia gaga tau dia gaga dosana. Nabi ta sendiri makada kullu bani adam khatta'un. Asalangan apo na mo adam mega tu dosana. Wa khairul khatta'in sikas-sikas sinna to angkay mega dosana atau wabun angkay si mata toba lori pong Allah Ta'ala nariko tuli toba mo'y na mate lolongay niya tampan na pong Allah Ta'ala dakhalal jannah insyaallah tamay ladan na surugan pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nulay nawala palisawatu billahi taufiq was saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.